Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi phela-ke mina ngizocela ukuke laphana-ke ukuthi-ke engabe samusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje imali kumahhala nje cishe nesenti-ke elimnyama-ke elikhonza wathi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zilonke iy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ungazi nyama ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe manje-ke udabulethe lona-ke namhlanje laphana-ke ividiyo yomunye-ke womlisa kwaziwayo-ke laphana-ke ukuthi-ke uyi-MK wayikhankasela-ke kakhulu-ke MK kakhulukazi laphana ey'nkundleni-ke zokuxhumana-ke laphana-ke ukuthi-ke uphethe-ke ulwazi lonke-ke ubekhona-ke eSuhli House la kukhona-ke i-meeting-ke laphana-ke e-GNU na-ke laphana kuyaveza-ke okwenzekile okuningi-ke okuthinta ney'ngxabano, kodwa-ke ngifune mina ukuthi weziwa ngami-ke phela nto nje udedela-ke ividiyo yakhe yomlisa izolo yona ukuthi uthini-ke mina ngicela lapha ngizwile-ke le vidiyo lonke nema-comment section-ke futhi uvulo wakho ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke bese uyangixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha zilonke iy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje ongathi njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ananibuki indaba. Ananibuki indaba. Hawu. Senzoze yonke into ngabe nginamanga yonke lento anibuki indaba. Njengamanje ngithe khokhela ni-DSTV nivula uchannel 404 nizobona ukuthi uRamaphosa akafikanga emhlanganweni kwafika emhlanganweni kwavuka kunamakhaphana awu-3 uPaul Mashatile ufikile Mbalula uPanyaza Lusufi. There is 3 divisions within the ANC, the presidential race, the 2027 conference. So uRamaphosa is out of the picture, but he deployed deputy president uPaul Mashatile ukuthi amkhulumele. So khathi emkhulumela kuPaul Mashatile, Paul Mashatile is endorsed by GNU. So uthi-ke GNU isebenza kahle, lama quarrels akhona bawazi bona as ANC national basebenzisana ne-DA namaqembu amanye. So ukuxokozela khona wase-Gauteng kuphela kwama-province abahlangene nakho, so kunama-divisions akhona ahlukene kathathu. So that's what happened. That's what plays out there in the eLuthuli house namhlanje. Uyena Paul Mashatile ubuyile wazo-addressa, so ubaba bengekho kulo undoda enkulu obezoxoshwa, kodwa asikubeke isithombe nathi ukuthi vele ulokhu njani uCyril vele akasekho in the picture, athena vele akasacontest, akasabuyi. So there's nothing to do. Sekwakhiwa ezinye izinto outside yena sekunjalo bafethu. So there's no more Cyril njengamanje. Sebe i-ANC isimgcinile nje ukuthi kuze imasi right bebona sebezofaka abantu ngoba bazobaxabene bodwa bawu-3 divisions akhona njengamanje ngaphakathi. So that's what happened. You can open your news, you can find out.